Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasawang kanyak si Katesi. Win tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak akomportable no daklang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Jak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Si kakit di mo. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mat ngamin ah. Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga gyaman ka, tada itid ko kayong ka. At dangag paiso, kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa, iti papanan may. Naimbag nga aldaw mo, Maritese. Kas namat kan ka, Mare Badet. Ay nawaw, apay akas ta tilangam, naliday kamat. Wala tamasiksikuраnak iti asawak akuripot, Mare. Apay manan, Mare? Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay, Kaut. Adda kanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Ha? Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang matimagatang ti 50 pesos itangay, Mare. Amo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manan, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwartak. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Anusan milatan ano anya ti adda. Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati itad mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, nung saan atuyo ti pasidam, noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amo keng Katesi. Saan akon amangan? Makapaawan ganas ka mo. No di mo kayat ti sidaan. At damat asin dita. Makaparurong ta talaga. Reklamo ka la reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay. Kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ama katrabaho. Tabi si ak amangas asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Maritese. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Ni, asino tinakadamagam, Mari Badet? Ni Fili akaruba yaw. Mangagkano iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo ta noodles kan itlog laang ti si dami idirabi Mare. Naa, nagpuskol mo ton tirupa na no agrihiripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masungbatak pa yan ti asawak, Mare. Husto laang tapno makarik na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinating ni tatang.
Dagiti ubing ngay maray. Nakaturog da pala ang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos mare. Nakaumay ka, Malte, si anak ko. Umayak dumawat itinatengyo tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan tatang? Ado tinateng ko, ngam adda ije garden, anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo tatang? Intun Lunes, anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to O sige, mangidagasak to itayan niyaw nagpasentro Agyaman ako na tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sobra ka taagkapita pa anak ko. Ay saanan tatang? Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulenda. Ne, da kayo man gayam na ito ha, tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesay! Tesay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito oy. Tatang, agtukaw kayo pala. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaangan tanang yug kayo tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang tatang. Isupay mo't day No makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or no ngagti-reject tap no adati alaan nyo. Tatang, alaag kape kayo pa Oy amor, irwar mo ti termos. Nagkapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak itayin da sisi. Usto, ano sinarungkaran nyo, ida? Italaang manan. Masansan mo nga minti pa nagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Nay, saan nyo nga amaw nga agap-apad tata? Awan tinadakdakamat ni ti si kanyak na kaong. Mabain siguro ang amang ibaga kada kayo, tata. Anya ti pagapapaan daya. Ti kinakuripot nila kay na ti kanayon da pagapaan, tata. Anya? Amuyo kaday. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pa'y kidi. Nay, apay ngaya kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumai di na palabas alawas. 50 laang ti imbati na. Idi noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritesi kan kwa na. Kasta unay ti ungat na. Naibusan ti mantika lakay. Anya kumaitanong na ibos. Ay nawaw, mangted ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaang. Anya, kasano nga rod nga igisakti nateng asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay nawaw, inton kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayan, no anya ti adda, iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. At tinapatiga pang usarak iti korta. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet. Ay nawo. At daya imbagak nga umutang ka. Ay, jakamukan ka. At dala mangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutem sika, amor? Mabalin anayunak ti utang ko, Maray. Anya man ang ti utangang maray. Mantika lang, Maray. Tay nakabuti ka day, no? Tay nakaplastik latan, Maray. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano akilo ti utangam. Kagudwala ang Maray. Adamot kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, mare. Amo ka diti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat yagi pulong, taamangan no siyak ti madaksan. Ije ka di ayan da Amor ti papanan nyo na nasinay. Wad nakaw, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya.
Pudno na. Mabain lang nga agipulong ni Maritisay. Tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mangibaga kada kayo, ta sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay, naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na nana. Agan anos laang ni Maritisay. Kinapudno na. At idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman ak unay. Ti asawam ngay. Awan da dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iti pagadalan. Apay ka day? Nasaya at tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kayo asawa nanang? Sika ti pagsasaritaan dagiti marites a kalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay naanak ko. Saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami ang nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istortigayim na. Ay nawaw. Nag-istorya tayo dyan abatit kada kayo? Pangaasim tabaliwam ti kastang aramid mo. Ang mga nuinton madamdama kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, Maritisay. Wamane, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang? Ay nawaw. Apay asyak ti pagsaludsudam ngay Mare. Si kalaang mga ti close friend ko, Mare. Numay papan iti day taabanag kat sika ti makaammo nga agdesisyon Mare. Sika ti makaammo no anya ti kasayaatan nga aramidem tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, Mare, no sa dino ti pagtrabaho. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka Mare. Ni tatang, Mare. Adakang kaday taa Mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. No may papanmat iti trabaho, mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing tatang. Ay nawaw. Ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yun iti asawak tatang. Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdaraso doon sa anak ko. Dito'y ako, tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pa'y laang asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro takas na, no kaya't kumati agnaad dito, tapamilya kayo, mate. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod apin manaw kami ijay balay, tamasiksikuranap kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maaramidam tadakon dito, Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagrupropam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, Mare. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, Mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, Mare. Ngun, Mare. Saan amabain kinitatang mau? Ay na, Mare, nagpuskol ti panagruprupa day a tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, Mare. Ay, maruruda nga rod, Mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor, saan nga binanasaya at agbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang, no adda ti kasapulan ti pamilya, ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot nga min tatang, di na amot agtipid. Ay nawaw, di kan agpabasol, taamok asikat ti ayan ti biddaw. Ne, apay ngay akas tatang, kanunungan yung matunto galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mo. Pumanawak man lang tapnaon ti ato sa uyaw. Nagululi makakiday. Kaipagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglikak apod no mo't gayam. Agbalbaliw ka kumamot tan, baraw.
Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti naramid na ken ka. Pinagsasawan na kid di tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuriputak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumulaang ti kuna dagiti tattao a makamammuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kid di. Ay naanak ko, ikatuman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidak nanang. Ay nanamintakil ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan, no di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak tasukunan kayo, Tese. Bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak tasukunan kayo kadagiti anak ta. Bakit? Agawi tayo di balay At damot ti balay tayo. Ay nawaw, asino tinangibagaken ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaan kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko a kwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kan di mo liplipatan ti mangtag iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaan nga agnaed. At least, dito ayan ni tatang at the peace of mind ko. Ay, nawaw! Di kaagbalin ako ripot. Ipangpangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipam. At itao amang ipangpangruna iti pamilyana kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umay kuman alain ti dilata nga ibagbagam, marasya anak ko. Ay tang, agkape kayo pa ya. Bagyaman anak ko. Adumot ka ang timanok yun niya. Manok ti manugang yu dagita tatang. Nagagat ngamin ngagtartarakan iti kumkumporme. Mapalin ti tumawa. Ay, urayan yun ni Selmo. Taiso ti kasarita yu tang. Ay nawa, paano sil mo pala? At nakakamay, di mo kapailan, ti ang desisyon na ya. Kabaulak mo't kit di ang mabainak iti asawak tang. Kas naku nakitayan. Taraken na dagiti manok a makitkita yo. Oray 10 heads lang, no iso. Ay, no maipapan iti dayta abanag. Ni Selmo ti agdesisyon tatang. Nakababain mo't no basta ipadawat ko ti taraken ti asawak. Alawanan. Oray klatan nila kay mo. No, kailangan ka. Katagdawat ak kumaanak ko. Naibos mo't ngamin ti native a manok ataraken mi gininanang yaw. Manuti dawatan nyo tatang. 10 heads ko ma. Nga masika ano manutited mo. Ay nawa, nagatong tatang. When tapno nabibiit nga umaduda. Sige, mangtada. Nga maiwanan nyo anasaya ata tatang. Wen, awan pagdalagam. No agitlog da kita. Atong tumit ti native a manok me. Ibingayan kan tumit no kwa.
Ada bang ikargaan nyo, tatang? Awan Lodo sa ako yun dita. Mabalinan ti sa ako. Mabit lang nga ron. Tamang irwanak iti sa ako, tatang. Rugyan nyo mo tintagpilay. Noon nyo ti kahit yun dita. Ay nawaw, anya di inyawid mo anak kasako, Dumeng. Native amanok. Bakit? Nangalaabay. Dinawat ko iti manugang ta. Adumoy gayam ti manok ta. Aya, Wain. Parcinta ti maysa. Tarambanan taman no naimas mo't lang. ay wala. Tapno agsidata mo't itinaimas. Makauma mo't tinateng akanayon. Mapangaro dagdawat iti bunga ti papayan ni Kumari Sabel Manaw, May salaeng. Agawaam, taparchik mo't ti maysa amanaw. Nabayag mo't na saan ta nakaramraman iti native. idaduma amanok ngay. Anya ti planaw. Kasaritak ti kumparek. Agbirbirok day jay iti native amanok iti naminsan kahit. Amangan lo kasapulan na bahay. Ilako tang araw. Wain, maguli magkalain. Tapno adda manen isugal tayo to no may alawas bakit. Anyat amom ngay. Amangan no mga makabatay. Ay wala, mayat day ta aplanom lakay. Nangyugak itinatnatang anak ko. Ay na, agyaman ak lawan na nanang. Na, kaslanak sayan ti manok at tarakan mo Naksayan ngagpay so nanang. Di mawat ngamin ni katugang kalalaki. Kasta aya. Uy nanang, kahit da kanumit tagtarakan. Ikaw husto tamno ada mo liwliwada nga agasawa. Barang tarak ng danaimbag nanang. Lakay kan bakit damutan na ako. Mudan ti aramidon da. Sika nga nanang, amangan no kayat mo matagtarakan. Hustong jay lima nga inted mo iday. Awa mo pangalaak iti ipakan kaw. Ay nawaw, nileti pa'y laang mo ti masabat ko. Naipag-abigat mawa balayan Dumeng. Kastamat ken ka abalayan. No, pangipan namin tiday tamano. Ay kwa, itugot ko lang man, iti papanak. Makipalot kan siya, may. Sigagad di mo, sana ka mahilig iti kakastanya. Ay, husto abalayan. Kasla sugal mo laang ti kasjay. Sayang ti kwarta no maabak ka. Uwan nga raw. Sige abalayan, agpatuloy akong tanay. Anyat orasan. Alaway na balayan. Sige lang. Ay, naimbag lang na nakapagrasuna. Saan ababalin? Ama amuan na nga inlakok ti daduma. Amang ano agipulong kinisil mo nga anak na. Delikado. Mano tinabati iti bayat ti manok nga inlako talakay. Sa nga ribo laangan bakit? Ay dawaw, tinaduma ngay. Nabak nga ron di sugalan idikalman. Kasano nga rodon dayta? Urayom ni itong tagtaya kakin kuha na. Ang mga nagsurtita mo tayo. Numapanak ije sugalan kit ang mga numaahabak man inta sa nga ribo. Sige, agtaya akin ni itong. Anya mirungay. Sigamot to natin makamo bakit? Ay nawaw, ni Marcia ti sumungad lakay. Na, ay we. Ay natararamidin na dito'y balay. Kung sigang ti makamo ang makisarita kin kuha na bakit? Naglukon day di adumeng. Pinanawan na kiting. Nang, naimbagnal daw yun. Anya ti gagaram anak ko. Awan mo't ket dinang. Kaya't kayo laang mo't makita. Nang, ayan nga dagiti manok katarakan nyo. Awan mo makita. Ay kwa, awan da makitam ata, nakikaaruba da. Anya? Saan lang kayam at tao ti makikaaruba itananang? Ay wala, agraman manaw, amuda mutang ti makikaaruba. Nanang, amangan ko nakno kayat yu tagtarakan iti kalding. Diyan mo nga ron masangawan ako. Apay, patarakan mo, dagiti kalding mo. Uwan ko mananang. Ada kami ng trabaho kat di akong masikasaw. Saka busy akmay.
Dagiti katugangam ngay, ang mga numaya da nakaw. Saan ko pa ida nakasarita, nanang? Ay, naimbag dagijay ata saan daunay abisay. Okay, isuta nga ron ti kasarita, parang umanugot da. Anak ko, no ada mapaglakwam o di ibingayam tu ida. Tapno ada sukat ti bambanog daken. Tapno awan maibagbagada anak ko. O nanang, kasta talaga ti plano. Naimbaglangan ti may kayo, tatang. Adda ka di ibagam. Ang mga no, kaya't yu ataraknen dagiti kalding nila kay ko. Ay no, kahit milaunay Angam, apay nga ipatarakan na. Ada nga ng trabaho na tang. Di namot mapaggigiddan. Nala, da kami nga rodon kininanang nyo ti makamo. Di kay madanagan. Tamangtid kami mutkit di iti gunggunayon no maila ko dagiti kalding, tatang. Awan parikot ni anak ko. Kaanong alaan mi dagita akaldeng? Intun Sabado, tang. Tapno adan nila kay ko. Sana mabaling nga ita? Intun Sabado latan tatang. Tapno makapagsarita kay mulaeng adwa. Aga, sumanday ta kalding lakay. Wen nga rog. Mabalin sa tayo na mailakaw. No adam among abayer, di ilako ta. Isoda lang ano biro kan ti manugang ta. Sapay impatarakan lang ni Silbo dagita. Saan na mga intad? Ay nawaw, irasunan tanto bakit? Sigagad di mo't. Sa bagay, nalaka mo di akasarsarita da di asilmao. Naku nampay bakit? Tapno makabayad tamot lang iti utang ta. Ken tapno addamanen isugal ta, ken makataya ka manen. Bareng mga baktamutan anya. Uwan nga ron, bareng agswerte tamutan bakit? Agbiro ka nga ron iti bayer. Oray siya kung ti mga deliver no da. Anya kay bakit? Adda ti labas. Kas iti sigaw, saan arimwar tinumiruta. Si Kangay, kumusta mo tinapanam? Ay, nagmamalas ta bakit? Ay nawaw, di mo ibagaan na abak ka mag. Nabakak manin ngagpaisaw. Naglalaing mo't ngamin dagiti kalaban ko. Kasano nga rudan dayta? Danda ni maibusin ti bayad ti kalding, ngam di ta mangabak. Uwan nga ron, kasano pa yun dayta? Mano tinabati iti bayad ti kalding. 2,000 laangan, tadi na duma, imbayad ko iti utang ta. Ay, unayin agasat ta bakit? Anya nga ta, no ipadas tamanan. Maminsan pa'y, Ah, ang mga no agswerti tamatang. kasano numaabak tamanan? Di ka nga min agpanunot iti negatibo Saan ta maisubli ti kalding no bilang man ta maabak ta? Think positive nga bin Mga abak tamatang lakay. Isubli kon ti martilyo binulod ko sa almaw. Agyaman naklaw na anak ko. Awanan yaman na tatang. Damar siya ngay. At na pananda ka dagiti ubing. Awan gayam, kumusta dagiti kalding ko? At daday siya Kinasaritak ni pare Pepe. Gatagan na kano ti talo kalding tatang. I-reserve yun to Diyan duma, ila ko yun at datam amuya bayar. Pagbibingayan tayo ti bayad na tatang. O sige, di ulip-libatan ti reserve Wen, kaano nga alaan datiin pa reserve da? Awan pa'y naibaga ni pare Pepe. Ngam sure bayar da dyan tatang. O sige, ibagak kinanang yun, tayo reserve na. Ay dawaw, apay akas ta tilangam anagaway lakay. Ay, kinasarita nak ni Selmo itay bakit? May papaditian siya. Mai-reserve ka no, titalo akaldeng. Tagatangan ti kumpare na. Diyan duma, ilako ta kanunod na bayar. Pagbibingayan tayo to kanu ti bayad na. Kaanya tinsungbat mo ngay. Uwan ko na ako na. Ay nawaw, di ka agpampanunot may. Apay awan tinsungbat mo, kat awanan tinabati iti kalding da. Sa anak nga ron anak kasagana bakit? Diyak amo, noan niya di isong bato kin ko na, isuawon ko naklatan na. Nagrason kalat ta kuman Nya nga iti rason ko. Saan mo ta mabalin nga ibagak nga inlako ta? Nga main naibusin ti kwarta na paglakwan ta. Ay,
Kasano nga roden day tangay? Kunak man no impatarakan mo kadagiti katugangam ti kalding mo, anak ko. Wan mo, nanang. Dah, hapay nga raw nga awam mo makitak akalding idilim mabasak iti ayanda. Agraman manok awan may. Aya, Wan, talaang manan ang nagnaak iti paraangan dakay. ang mga ano na ila ako damot dun, ha? Imbagam, nga ilako da. O, nanang. Madati talungin pa reserve ko. Ay, ang mga nuna ilako da nga rudin Sa ludsud, tuman ti katugangak, numawaya anak, nanang. Nang, ayan dagiti manok ken kalding ni Selmo. Ay, kwa anak ko. Ay nawaw, apay adi kay makasumbat nang. Kuha nga min anak ko. Pudno ka di tinadamag ko nang. Makisugsugal kayo ken tatang. Agtay-taya kayo kanupay kay. Nay, anda ka magaya, Marcia, anak ka. Wentang, Sika man ti agpalawag iti anak ta dumeng. Ha? Anya di palawag ko, bakit? tang, nangipanan nyo iti manok ken kalding ngayon patarakan ni Selmo kada kayo. Ay, ikwa, anak ko, jay. Amangan mo, no, di may amo ka inla ko yung gaya mentang. Ay, di ako nagulbawd, anak ko. Husto tinaybagam. Nailawan kami kinanang yaw. No kasta, bayad gaya man ti manok ken kalding, ti insugsugalyo ken intay tayayo iti wedding tatang. Oo, anak. Iso na lang ta, san kami mo't pag-asatan ang mga abak. Ay, nawaw! Ay, da kayong ti makaamo nga agpalawag iti manugang yo, nanang, tatang. Ay, Nakababain launay mo, dahi tangay nararamid yo. Impatarakan dalaan kada kayo, kastakit din tinaramid yo. kumusta nga ibakay? Nakasaritam dananang kandatang? Wan, nakasaritak ida. Makapa-stress mo dagi jay. Apa ya? Agasamin la ko da magaya man ti manok ken kalding mo. Ay, no. Kaano pa? Ay, diya kun sinaludsod. Tain gastos damot ti kwarta na paglakwan da. Anya? Wan, naisugal ken nagtayada iti wedding. Ngam di da mo ngarod na ngabak. Ay, apo, pasensya kan lakay. Diyak laing pagarup akasta ti aramiden dagiti dadakkel ko. Sus, kasano ngayon ti order kanyak? Nawanan Masapol nga i-cancel mo lakay. Isumot lagayam ang naturudda ang makisugal ken nagtaya iti waiting. Di mo gayam bayad ti taraken mo tinaramat da. Nakasaritam ka day dagiti katuganga manakaw. Saan pa'y nanang? Mawandamot ngayon imay. Anya jay nadamag kaw nakisugsugal da ka no? Pudno ka day. Uy, nanang. Insugal da tibay ti tarakin ko. Ay, na yan dagita katugangam. Mangnugal da mo gayam. Isumula gayam makitkitak ti katugangam alalakay ijay paradaan. Napigsada ka nupay agtaya ti huweting. Ay. Nagturod da mo ito na nangisugali ti saan da mo akwarta. Uy, nga ron nala. Nagaman niya nga ron ti maramidan tayo. Awanan. Naabakin ti kwarta. Ay, sayang laing ti bannog ken puunam anak ko. Misubay anana. Nagtaloy ka kadakwata. Yung kastoy mo ti inararamid da. Ay, nagrigat at talaga tagtalag itapanawin. Pasensya kan, Silmaw. Amo may anatagsen ti basol migin ka. Ngam sapay la kumata mapakawan na kami. Sana nasaya ti kasding inaramid yo. Inla ko yo, dagiti tarakin ko, adya ka mo. Napilitan kami, tawan betan ti isugal may. Impagarup may ang mga abak kamay. Ngam sa amay, tanaabak may tinapaglakwan may. No apay ngamin anak isugal kayo pay lang Kaya't mimot amapadasan ti mga abak ko ma. Sayang lang ti kwartay ti kasding inararamid yo, nanang tatang. Naimbag ko ma, ano inggatang yu lang iti masapsapol yo. Bidot mi dayta anak ko. Di yun ulitin di kasi naramid yo Isardang yun dayta pa nagsusugal yo tanay. Sayang ti kwarta. Wan, isardeng minakaw.
Saan aga po, ta saan nyo ang nagbandugan kat saysayangan nyo? Respeto mo iti padayo a tao. Pasensya ka manin anak ko. Nagadalan mi daytoy anak pasamak. Aklunan may, ginundawayan mi ti kinaimbag mo kada kami. Ngam ikarimi, asaanan a maulit ti kastoy anak pasamak anak ko. Agsingsingpat ka main manipod ita. Isardeng main ti panagsugsugal may. Tapno awan ti parikaut. Ay, nawaw! Nagbanugam man kan saan ti kwarta, ikamlata kuma iti importansya. Di mo gastusan kadagiti bambanag nga awan kaasaskan na. Aramatam kitdi iti nasayaat, tapno mapasayaat mo ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada na panunot ko ang negosyo, Nana Emilia. Anya kay a negosyo day taro sa lay nakong. Planok nga iparenovate ti istol asigod ang naglakwandaan ti Silya idi. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pangibagbagaam. Saan kumot ako kwa day jay? Saan nyo ako kwa ngam napadas yu tinagnegosyo? Amangan kunak no adda nasaya at ama ibalakad yu kanyak, Nana. Ha? Mayat nga tano iparenovate ko kan ipaabang ko ti daddo mga istol. I-reserve ko lang ti maysa nga istol tapag displayan mi matlaang itila ko mi. Nay, mayat nga agpaiso ti negosyo akasta Ngam santay asigurado no agbaligay. Nang runa kat saan mo't asyudad ti ayan tayaw. Day tamot laong nga ruti may sa pagdandanagak, Nana. Angam adakin ka day tanak kong. Saan tay amaamuan no saan tayo apadasan? Ay kat makisarita kalatan iti kasinsin mo adi na unay ingin at isingiran na kada kayaw. Kasaritak to nga rod ni Kasinsin Madeline. Ngam tulungan nakto anana. Isuro yu dagiti rumbeng nga aramidek. Tawan mo't background ko no maipapan iti negosyo. Ay katuan lata anak ko. Kaya't kung nga abangan ti istol ang naglakwan nyo idi Kasinsin Madeline. Sikan ti pangibagaak tawan mo't ni Auntie Celia. Saan mo't anatarimaan day jay? Nubilang man taabangan nyo, masapol nga ag-renovate kayo. Wen Kasinsin, okay laang kada kami kinilakay ko. Anya ang negosyo ti plano yo aya? Paglakwan mi kuma, gidad duma, ipaabang mino adamayat nga agabang. Medyo nalawa mo't dayjay Kasinsin. Sige, mabalin latamot. Mano ti abang ngay Kasinsin. Kan mabalin, 5 years contract Kasinsin. Mabalin, ngam tinawin ang umato ti abang No ipaabang mo, agbalin day jay nga upat a pwesto. Wen Kasinsin, upat at talaga ti plano. Mabalin siguro ti 5,000 per month, 60,000 ti makatawan. Ngam, si kamot ti makaam mo amang patarimaan At damot kit di kuryente na day jay. At dapay CR na, danumlaangan ti parikot yung. Agaramid tayo nga rod iti kasuratan Kasinsin. Ay nawaw, saanan? Awan ka di ti panagtalik mo kanya, kat agkasinsin tamat. Ipaabang ko ti sigod ang naglakwan day dinanang ide, tatang. Ano? Saan mo't anatarimaan day jay? Masapol ang mapinturan manan. Isu nga rod a 5,000 per month laang ti singirok, tatang. Awan pa'y danum na jay.
Iso anala ka laang ti abang taaggastos dapay, tatang. Sino tagabang aya? Dakasinsin Rosalie. Aya, Wun, tinaibaga na kanya kat pagdispyanda ti may isang istol. Jeda duma, ipaabang da kano. ay wala. Mabalin lang tamad ti kastano madiskarte na. Wun tatang, jak matlaangan maasikaso day jay, tadamot trabaho. Isupay latamot at ti maurnong nga abang. Numabalin ti upat nga istol ijay kat maipaabang ta, uray 2,000 laang lakay. Tinapatag kat adabasit a maurnong, kan ada pagdisplayan ta iti lako ta. Magustuak ti kasta planong bakit. Iso na lang taman manumat ti tao diti lugar tayo. San akaslay jay syudad. Isu anala kala ang ti abang lakay. Di masapul nga da permit ta. Wen ilakad ta no mapatarimaan ta ti pwesto lakay. Okay, bakit? Ibagam lang no da maitulong ko. Taanusak nga ramidan. Ibaon ka man nga rod agumatang iti pintor, tarugyan ta ti mangi-renovate lakay. Sayang ti aldaw. Anya kulor ti kayat mo. Si kaman no anya ti maibagay ijay. Alaam ti resibo Wain, bakit? Ay wen gayam. Gumatang kamatlaangan iti lansa. Taamangan no kasapulan tayon to. Ken kitaam no adapay daduma a kasapulan tayo. Gatangam lat talakay. Mapanak iti ayanda kasinsin madilin italakay. Bayadam ka din ti abang ta? Wen, bayada kontap no malpasan. Abang iti innem abulan payla ang ti ited ko. Dumawat ka iti resibo Wen, lakay. Tapno at da ebidensya nakabayad ta. Narigat mo't no ilibakdan to. Wen, no awan resibo, uray kumpurmi a papilatan. Mabalin na tamat. Tinapatag kat at da ebidensya nakabayad ta. Bakit? Agrubuatak nga rudan. Ituloy mo mati trabahom ijay tapno malpasan. Wan, bakit? Ay wan gayam, simangpot ka diti plywood nga impa-deliver mo? Simbang pwede na. Okay. Sumaruno akto ijay kalpasan ti panagsarita mi kini kasinsin Madeline. Siya kun ti makaamo agumatang iti meriendaan ta. Bayad mi dayto iti innem abulan kasinsin. Agyaman ako na ikasinsin. Kasapulak nga agpaiso ti kwarta ita. Oh, anya ngay, nailakad yo ka di dagiti permits yo kasinsin. Saan pa'y kasinsin? Upat nga istol gayam ti mabalin ijay. Saan unay analawa, nga mabalin matkit di a paglakwan. Unmat nga min. Da kayo latan ti makaamo amang diskarte no kasano nga i-display yo dagiti lako yo. Inabangan yo nga ruden. Wen kasinsin, idublik lang nga ibaga kang kaatap no ammom. Awan pagdanagam no may papaniti da itaabanag kasinsin. Mapanak to agbisita ijay no makawayaak. Ay wen kasinsin. Agtugaw ka pa'y tamangiruharak iti baso. Agkapita man. Ne, saanan kasinsin? Ay nawaw, sigurado ka kade kasinsin. Wen, merienda kamin tumutla ang kinilakay ko ijay inton madamdama. Busy kayon samat, Nana Emilia. Saan matkit day Madeline nakong? Adda ka di masapul mo? Adaman kayat ko amaamuan, Nana. Anya day ta nakong? Ang diyo dakdakamaten iti kasinsin ko ang nagsaludsudak kada kayo Ay nawaw, anya nga min day jay aya? Tinaibaga na kanya kat ipaabang dati inabangan da pwesto miidi. Kat, Manungat at isingirunda nga abang kadagiti agabang to, Nana. Amangan no adda na dakdakamat na kada kayo. awan pa'y mat nadakamat ti kasinsin mo kanyak. Saludsudan yun to man, Nana, taibagayo kanyak no mano. Ay nawaw, mabalin mat akasaritam ni Rosalay takasinsin mo mat dajay. Ay saan, Nana? Saan amabalin taamangan no ikan na itidakis akay papanan ti panagsaludsud ko. Narigatan, Nana. Ito'y payadi ka matagtagara Madeline. Naunag ti pampanunutak itatatang. Ay nawaw, ano't pampanunuta maya? Kasladyak gayam kayat nga ipaabang dayje kada kasinsin Rosalie, tatang. Na, apay kumasaan, kat nagsarita kay ngarudan. No siyak ti mang ipaabang iti dayje apesto. Dakdakkel to ti income ko, tatang. Ay, di ka gararamid anak ko. Di mo matipadlaw arupat kwarta ka Kukwa tayo dayjay. At dakarbangak nga agdesisyon, tatang. Nagsarita kay ngarudan iti kasinsin mo.
Nagsarita kami ngagpaiso, ngamawan mo't nagpinirmaan mi. Anya, Kaya't asawan day ta, mabalin pa'y nga ibabawi. Wano saan, pagbalin kun a 15,000 kada bulan ti abang datapno sa anak mo't amalugi asos, dakkel mo tan atakin si Mel, anak ko. Saan mo't asyudan dito ayan tayo? Tapno ingi na makasta. Ay kat makaamuda mo't tin amang ibirok tatang. Napatagtibagakan ka kasinsin. Anya ti ibagam kasinsin. Ingatok gayam ti abang asingir kada kayo kasinsin. Lugi ak ngamin no 5,000 laang ti bayadan nyo iti makabulan. Kat ipaabang yung mat iti sabali. Ti plano kat 2,000 per month lang ti abang ti maysa nga istol kasinsin. Saan mat ngamin a syudad dito'y lugar tayo? Ay awanan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat 15,000 per month ti bayadan nyo kanya. Anya? 15,000 per month? Una, tapno sa anak mo't amalugi. Ay nawaw. Kaibagbagak laang a 2,000 ti abang asingirek no adamayat nga agabang kasinsin. Adda kada kayo no bayadan nyo ti 15,000 per month. Wano, i-give up yung latan. Apay ko mga i-give up mi kat nalpasan ti renovation. Ilakad mi laangan dagiti naskan a mailakad tapno legal ti negosyo. No may papan iti gastos nyo, mabalin mat nga isublik latan ti kwartayo. Agraman advance payment yo. Kasano ngayon lakay? Huwag nga rod bakit? Dakkel unay ti 15,000 per month asingir na. Naku nampay. At dapay mat daddo maapaggastusan tano ko ah. Kasano nga imbaga na kin ka nga ingato na ti abang ta? Pagbalinan na kano a 15,000 per month tapno saan kano alugi. No saan ta kano a mabayadan, mabalin nga i-give up ta. Isubli na laangan ti gastos ta. Saan mat nga rod asigurado? Nagbaligi ti plano ta bakit? Dayta nga road, saan mat asyudad ti lugar tayo. Dayta kumamot ti panunutan na Saan aday ta malugi ti sangkay bagana? Wan nga road lakay, kasano nga ta nga agpaiso. Pag panunutan taman pa yan na imbagbakit, kasla saan ta maparuwar ti 15,000 iti makabulan. Anya ngay mo ti mabati atang danta. Anya mo ngaminan ni kasinsin Madeline. Awan mo't may sa una. Mangilawlawan mo't bakit? Dadailan na mo't ti plano ta. Anya jay nadamag ko. In give up yung kanumat ti abangan nyo kuma. Wan ata saan mi akabailan abayadan ti abang nana. Kunak man no 5,000 laang ti binulan. 5,000 ti nagsaritaan mi ididamo. Ngam ingi na ti kasinsin ko. 15,000 per month kanugayam. Ay nawaw. Rupat kwarta mo't day ta kasinsin mo. Iso aday jay, in give up mikit din anana. Malugi akong kunana mo ngamin. Kasano nga iti gastaws kan banog yung kanila kay mo. Insubli na makit din nana. Kat, anya nga iti plano yung kanila kay mo. Pagtrabahuan nyo ngayon ita. Abangan mi ti kulungan ti baboy ni Tata Ernie nana. No kasta, agtarakan kayo nga raw iti baboy. Wan nana, isulaangan ti ipadas mi. Barang agbaliki kami kumamot. Tapno mabayadan mi dagiti utang mi idinagsakit nila kay ko. Sa dino ti papanamaya anak ka. Adda ilaklakad ko a papeles, tatang. Anya papeles mananday ta. Papeles ti pwesto nga abangan ko madakasinsin Rosalie ini. Ilakad ko dagiti rumbang ama ilakad, ta siya kon ti mangipaabang. Ay no, apay matakas ta. Isuda ti nakapanunot iti dayta negosyo. Apay nga agawam. Di da nga rod kabailan abayadan ti abang asing singirek, tatang. Una ta nang inamot dayjay. Ay, no di da kayat, siyaklatan ti mangipaabang. Oho, ang drama nga tamayat nga agabang. Ay natatang adda. Ado ti kalugaran tayo a business-minded ka. Amangan no adda may baga ti kasinsin mo. Apay kumapay lang, kat isuda mo tinangi-give up. Kan may sa, insublik mo ti gastos da. Awanin makagapo, tapno agririda. Nakitam ti nakitak lakay. Adda agab-abang iti ipaabang takuma iti. Kasta maggayam ti plano ni kasinsin. Di na pala indiritso kada tao mo't. Uwan nga ruda, ngam di balilatan. At amutin pigirita. Nasakit latamot itinakam ati kasdi nga inaramid na. Anya nga ruti maramitan tangay kat kukwada mo dayjay. Sa bagay
Sapay la ko ma, tatuloy-tuloy ti pigiri a negosyo ta. Aganos talaang bakit? At dantumat siguro. Huwag gayam. Awanan may pakan kadagiti tarakan ta baboy. Masapul nga agluto manan, bakit? Agluto ak inton madamdama. Manganta pa'y man tani, mabisbisina kon. No problem, bakit? Nasapa pa'y magkit Nagadumot tanday ta kwarta, anak ko. Ay nawaw, ni tatang talaga. Nalipatan nyo ka di nga adda ipapaabang ko. Ah, nagsingir ka. Wen tatang, abang para itaabulan da ito'y. Nasapa mo ti pa nagsingir mo. On sapay mo't napaglakon na kita abang itaabulan. Kasta talaga, tatang. Masapol nga advance payment no kwa. Mano ti abang day ngay. Secret. Planok nga ro din ti agresign, tadamot tan ururayak nga abang da. Kaslaak mo't laag susweldon ano kwa. Apay kung makag-resign ka. Masiguradom ka day, ngagnanayon day ta paabangam. Ay natatang awan parikot dita. No adda pumanaw, addan tumat maisukat. Kat, kumusta nga iti pwisto nga ipapaabang mau Madeline? Okay lang mat, nana. Aya, Adda ka di parikot, nana. wen tada nang ngagkaw nga istorya dagiti agab-abang ijay. Ay nawaw, anya nga istorya tinangagyo, nana. Maluglugi da kanaw kat nasurok ang makatawanan nga aglaklako da ijay. Mano ay ati singsingiram nga abang da. 7,500 per month, nana. Iso ang nag-resign na kun iti trabaho. Ay, isumot lagayam Nangina ti abang da. Nag-resign ka pa'y gayaman. Apay nga awan ibagbagada kanya. Apay ada kayo nga iti pangibagbagaan da no adda parikot. Mabain dalakit di amang ibagakin ka, balasang kaw. Dagiti lang mat ngamin kalugaran tayo ti customer da. No para kanya kat nanginaunay ti 7,500 nga abang da. Anya nang hinamot nga ibagbagayo. Sakto laang dayjay anya. Ay, awanan tatang. Magsipanaw mutin dagiti agab-abang. Nawaw, apay kanumat. At ang samot na isawang mo adakas. Lugi da ka nung arod tatang. Kat, sino ngayon ti agabang ijay? At dapay matkit di damanang test ngam sigurado apumanaw tumot dagi jay. Day takit din. Sapay nag-resign ka mo iti trabaho. Noon nga ron tatang. No pumanaw dagiti agab-abang, awanin pangalaak iti kwartak. Masapul ngaag-apply ka manan Diyak mo na awaten dak pa iti sigod ang nagtrabaho ak tatang. Ibagbagak tumod ngamin kang kay di. Diyak mo't ninamnama ang mapasamak ti kastoy tatang. Anya nga ita, si kabot lang tagpare ko. Nakarikap matidwa nga istol nga ipapaabang ti kasinsin mo bakit? No saan ang agbidot? Makabulanin akas jay. Wen ata magsipanaw kanumot dagiti agab-abang. Nakadamagam? Ni Nana Emilia. Apay ang magsipanaw da. Wen ata man manukano ti gumatang. Sakit nangina ti abang abay bayadan da iti makabulan. Sigurado a pumanaw tumutla ang damanang tes ijay. Awanan mabati nga agabang. No apay mo't ngamin nga ingina ni Madeline Amuna mo't asan asyudad dayan tayo. Blessings in disguise lat tagayam ti kasdi a napasamak kada talakay. Napaay taman iti imo na aplano ta idi. Makunak a nabaligi tamat iti pigirita. Putno launay bakit? Pagyamanan ta ti hapo. Tasan natuloy ti imo na aplano ta. No natuloy ngamin, data kumatag parparikot ita. Napasamak ti kasjay taada na pimpintas a plano ti Diyos para kada talakay. Anya ngayon ti planom, palpak mo tinigusom. Isardeng kun atatang. Agsapulakit di iti pagtrabaho. Karmalakit din, ti kasta mapaspasama kang ka. Ni tatang mo. Una, taplano da kasinsin mo Rosalie nga ipaabang day jay ite. Ngam gaputarupat kwarta ka, pinapanaw mo ida. Inaagaw mo ti plano da kuma. Ay nawaw, saan ko ida pinapanaw tatang? Oho,
Nagadumay lang Kaslakas di mo lang Ininginam ti abang, tati kayat mo, kat sikat ti mangipaabang. Anya nga ita, palpak nga raw. Kat ita, at damutin pigiri dyan successful dama ko na. Ay, pangaasi yung man tatang. Di nakpagsasawa na kasta. Amuyo lang arudan nga agparparikot da tao. Inton sumaruno nga men, saan la ati bagim ti panunutam. Nung nakisarita kakit nalpas ti dilyaw, di mo basta ibabawi, takaasi mo ti pada matao. Imbes na pintas ti plano da, awanan tadi na dahil mo mag. Alawanan, tatang, basol kon. Pag nakmam na itan anak ko, tainton sumarunaw, agpanunot ka pa sakbay nga agdesisyon ka, kan sakbay nga aramidam, ti may sa abanag. Ay, nawaw! No saan tayo ang nagbaligi iti plano tayo, di tayo kumamapukawan iti namnama. Laglagi pan tayo asaan amay may sa ti aldaw. Napaay tayo man ita, at dantulat tapan nakatungpal na. Dayta kat babaan iti napimpintas a plano ti Diyos a namarswa. Kunada nga rudan, ti tao a mairuruman, Diyos ti manaraken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakasaritam ka diti supplier ta, no bres lakay. Uwan bakit? Ay nawaw, apay nga rod akas ta tilangam anagawid. Saan mo't kaminan anang to di ti kwarta? Apay kanungay. Wala ta na ornong ti utang ta. Sigun iti supplier ta kat nasaysayahat ka no isardeng ta pa ilang tiyag mula. Tapno saan na dumakkel ti utang ta. Amo na ka di nga inlako ta iti sabali tinateng anaapit ta. Saan bakit? Timbaga kat napiste ti nating amula ta. Ti kuna naman. Saan ka no pa'y amang dad? Damang ano saan ta ama kabayad? Ay nawaw, kasano nga roden ama kamula ta no kastalaang. Ipadas ko man ti makisarita ka ni Manang Madel. Ewan, adda pwesto na ijay palingki. Saan ka di? Adda bakit? Isong ipadas ta ti agpatulong ka na kwada. Anyat masapul mo, no, bres, ading ko? Apay nga imay ka dito pisto may. Kasapulan mi ti tulong mo, Manang Madel. Ay nawaw, anya a klase ti tulong ti kasapulan nyo? Saan nga minan anang to iti kwarta ti sigol a supplier mi, Manang? Kat? No kaya't yung kan Manong Samuel, supplyan na kami, kan bakit ka? Ha? No adda maapit mi, di pagpingayan tayo taw. Na kayon to kan Manong Samuel ti mangilakaw. Tada kayo mat kada pwesto na di ti palengkay. Sige, takasaritak tupay man ni Manong yun, no anya ti makunana? Sigurado nga umanugot da jay, Manang. Wen, ngam kasaritak latta, tapno awan maibagana. Tapno di namat panunutan nga agdis-desisyonak asyaklaeng. Anya nga iti makunam, lakay. Adda pa'y mat kwartata, bakit? Okay lang, no supplyan tatikapsat mo. Sigurado ka? Ay, nawaw. Siyempre mayat mat tinaibaga tikapsat mo. Pagbibingayan tayon to, no nabayan tinatengda. Kat, manungay nga rod ti itad ta. No manuti ka sa pulan da akit, di isaw ti itid mo, bakit? Mayat mo tinapanunot ti kapsat mo, tapno anda ilako tayo dito'y pwesto. Sa bagay matkit di Awagam ti kapsat mo. Ibagam ken kuana, asuplayan ta ida. Iti kasta, makapagmula damot ten,
Tapno saan nasayang ti aldaw. Lima basak ijay gardinyo itay, kat nakamula kay magayaman, Frida. Wan mat ngamin na nalagring. Kunak man no awan intet ti supplier yaw. Sa bali ti supplier mi itanana. Anya, Ni ipagmadel ti supplier mi itanana. naimbag man tayo manugot da. Una, tano makaapit kami, di mairanod dantong matlaang. Kasta ati mayat, ag titinulong kayaw. Wan mat ngamin nana. Saan kay to amarigatan amang ilakaw, taada mo pwisto ni ipag mo. Aywanan nyo laan na imbag timula yaw, tapno ada maapit yaw. Masapa ta amang panidi garden ita bakal. Ay nawaw, apay ijay garden. Tulungan nak ngagsibog Noo, di mo kabailan nga aramidan dayta. Tulungan nak tapno mabibita malpas. Ay, kaano gayam nga agpasentro ka? Diyak tayo masigurado. Apay ka di. Awan mo ti may spray itinatang amulat ha, na ibusan. O di agpasintro akin ton bigat. Nasaysaya at pay. Dumawat ka iti kwarta kan manang madel, tapno adda maigatang iti chemical kan abono. Kapilita na. Naibusmot ton ti kwartang intod na di napalabas sa bulan. Ano santa ti mangted takas na at talaga ti supply ako nada. Kumusta nga tamot ti mula da ading no bres, madel bakay? Diyak amo alakay. Saan kami pa'y mat nakapagsarita? Binilin ko matkit di aywanan da na imbag tinatang amula da. Anya nga ta, no mapan mo ida bisitahin. Uray kayat ko, awan mo't pangitalkak iti pwesto talakay. Najelay, sayang mo ti mapaglakwam no agbiyahe ka ijayan da. Sapay adayumay. Hay na nakunampay lakay. Kabsat ko matkit di dayjay imposible mat no ulbudan da talakay. Ang damot kat di puntum abakit. Maring matsambahan da ti mayata presyo. Kumaa, tapno adda serbi ti nagbanluganda. Awagak tulangan ti kabsat ko inton madamdama ta kumusta ag timula da. Una, tapno amutamat no kumustamat ng timula daan natang ijay. Kat, kumusta nga'y tinatang amulayo di taading ko? Medyo nga rod manang. Ay nawaw, apay mat? Kasano a medyo? Apay, awan ka di pa'y maapit? Awan pa'y nga rod manang. Ni, apay nga'y akasta. Kurang ti danom, kan adda na piste. Nay, kitaan nyo no adda pa'y maaramidan tayo. Nangina tinatang itaading ko. Mangtad ka manan ay ti may spray manang. Naibusan ti ginatang mo? Awanay, masapo lamang ipawit kayo tabarang makarecover da gijay. Sige. I-text mo nga rod no anya ti magatang ta ibaon ko ni manong mo a Samuel. Isunton ti mangipawit. O sige, i-text ko manang. Ipawit yu ada ko sa. Wen, da kamin ti makaam mo ading ko. Da kayo matgayam na nalagring. Lumabas ak kumangam nakitak timula yaw. Mayat abuy-buyaan si ka. Nangina ti presyo itakag. Sigurado ang makatsamba kayaw. Sapay la kumaanana. Kaano nga agapit kayo aya? Aguray kami kaano amabalin nana. Saan pa'y mat ngamin amabalin nga apitan da kita. Nasapapay. Aguray kay laeng iti mano nga aldaw. Sigurado adumakkel pay dagita. Wan Mayat timula yaw, naglalang tuda. Kasta talaga nana. Naaywanan ngamin anasayaat. Kasta tinasaya at nakaw. Aywanan ana imbag timula. Iti kasta ket adda ti maapit. Naimbaglaang ang taado tinaapit talakay. Wanya rod bakit? Ay na, magagara na kun ang makaigam iti kwarta lakay. Si kala nga ya, oras siyak mo ta. Anya nga iti planom kadagitaan na tang lakay. Kas iti sigod nga raaramidon ta Ilako tapay lang iti sabali. Saan ta nga itulod iti ayandamanang mo, Madel? Ang mga naawan to ti mabati, no ijay ti pangituludan ta. Sapay naurnong mo ti utang ta kadakwada. No itulod ta ijay, hawanan ati may gamanta akwarta. Wen ata makibingay pa'y damanang mo. Kun bayad ti utang ti dadduma. Day tang road ti pampanunutag, bakal. May mayat nga agpayso no ilako tapay laang iti sabali.
Ang asino nga ta, ti pangilakwan ta. Ibirok mo alakay. Sigurado nga ado ti mayat agumatang kadagitaan natin. Ang mga no kaya tiyo agatangan tinatang mi na nalagreng. Ha? Ang mga no kaya tiyo agatangan tinatang mi, tay tulod mi ti pustuyo. Ay nawaw. Kunak man no ni Madil akabsat mo tinang supply kada kayaw. Ti bali ta first gather mat da ito inana. Saan mat siguro adakas no ilakom mi pa iti sa balay. Ang mga nuday tanto ti pangrugyan ti saan nyo apagkikinaawatan. Diritso yo lang no di yo kayat nana. Pasensyakan ngam talaga asaan. Diyak kayat ti makiap-apa. No di yo kayat di saan lang. Ibiro kulatan iti sa balay. Nasaysaya at pay. Diyak kayat ti mairaman no bilang man taada ti agrirey. Oh, bingay mo ba ka? Ay nawaw, binayadan da adagos tinatang talakay. Wala, bakit? Anyat imbaga ni Nana Lagring ngay. Saan ani nanalagring tinangilakwak? Anya? Di na kaya tagatangan. Iso nga imbiro ko ay iti sa bali. Awan ammo day di abakot. Naku nampay. Nanginakit di tinatang itaa. Saan mo't adata ti maawanan no bilang laang? Ay gayam, inalam ko mati contact number ti nangilakwam ta isumanin ti pangituludan tano agapit ta. Ada kanya kon bakit? Awan pagdanagam. Makitambayak man Nana Lagring. Sa dino ba't tinaggapuam, Frida? Ijay syudad Nana, at dala napan ko ginatang. Ado kwartayo itaa. Una, tanangin na tinatang ita Nana. Tinapay kan soft drinks para kada kayo. Ha? Di kay madanagan, talibre day ta. Saan kay asingirin? Ngam. Ay nana, awan pagdanagan nyo. Takas na kunayo itay, kat ado ti kwartami ita. No adda bayad tinatengyaw, idulin nyo ki day. Nawatin nyo ki din Nana. Da kayo lang aro din ti mailibre. Nagadupay lang ibagbagayo din ta. Ado ti kwartami Nana. Manayunan pa'y manin, taagapit kami manin inton Sabado. Manuabula ng tinapalabas. Ang awal na tamot itulod na nobres anatang hindi pusto bakit? Ay, nga rod lakay. Manumot din akong takan naktikabsat ko. Imposible no saan pa yan nakaapit na gijay. Day takot nga rod. Awagan man kit de bakit? Ibagak nga umaypay dito'y pwesto no nawaya tapno makapagsarita kami. Wanan tapno masumbatan na nagiti saludsud ta. Sapay la kumaalakay. Diyak kayat amalukluko ak. Asino matimayat amaluko bakit? Maganak to nga ron, no anya ti mapagsaritaan nyo ti kapsat mo. Agyaman akta nakaumay ka dito'y pwesto no bres ading ko. May mayat matlaang ngamin no personal nga agsarita ta. Anta ka di ibagam manang? Kumusta matan timulayo ka ni Freda? Ay, kwa manang. Manuabulan matan tinapalabas. Saan kayo kadipay ang nakaapit? Sa anak mo't ngamin ang makabiyahe iti ayan nyo tabisi ak. Kinapudno na, awan maapit manang. Ay nawaw, kasano nga awan maapit? Awan ata, napistikat nga ron. Anya? Isa sana ka nagpakpakita kan ka, tawan na talaga manang. Ura di garden ti karo ba mi, napistimot lang. Nanalagre? Madel? Kunak tupay kat, da kayo dayta. Kat, kumusta? Anyamot nga iti pakakumikuman nyo ita. Busy akmat iti pwistok Si Kangay, Ay, uray sakmat, Nana. adun samot ti customer yaw. Mayat nga min ti lokasyon ti pwisto yaw. Kaasi ti apo, adalat tamat, Nana. Isumot ton ati kasukat tinalugi kada kami. Napiste nga min tinatang amula da ading nobres. Napistay. Nana. Isumot ti kunana, idi nagsarita kami. Talaga adakkel ti panagtalak mo iti kapsat mo, anya. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Kinapudno na. Kaya't da nga ilako tinatangda kanyak iday. Saan ko lang nga inala, taamok asika tinang supply kadakwada. Diyak kayat tirirey. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da?
Inla ko dalaki di iti sa balay. No kasta, nagulbod gayam ti kabsat mo. Ay, wan lakay. Lino ko data. Nagulbud da, gapo iti kwarta. Anya, Ngam awanan maaramidan ta. Inla ko damot nga rudan iti sabali tinateng nga inapit da. kasano nga rudan ti utang da. No ibagak kan no bres tinapasamak, sigurado nga aglibak dayjay. Una ngam saan mat anasaya at nga ulbudan na da tao. Mala, di kagdanag tasingirak to lakay. Sigurado nga agpatulong tumatlaang dayjay no maibos ti kwartada. Nay, adda ka matgayam no bres. Anya ti umay mo ibaga? Ipatas mi kumamanan ti garden manang. Anya? No, okay lang kada kayo kan Manong Samuel. Supplyan na kami kumamanan barang makabawi tayo iti lugi tayo. Ammo kunti may papan iti kalukwan yung agasawa no bres. Kalukwan? Anya ti kahit maasawa naman ah. Ammok asaan apudno anapiste ti mulayo. Ha? Uray di mo ibaga. Ammok latan nga inlako yo iti sabali tinaapit yo. Angam di ka madanagan? Saan ko nga isidir dayta? Ti kada kami laeng ket bayadan nyo ti kwarta nga inutang nyo kada kami. Manang, Gapu iti kwarta, nagulbud kayo kada kami. Ket di yun namnamaen amangirwar kami manan iti kwarta. Dayjayen ti maudi apa ng tulong mi kada kayo, no bres. naman ni Manang ti may papaniti kalukwan ta. Bakit? Anya, Kastaon iti ungat na kanya kitay. awan nga rod inted na akwartakan ka? Awan, bakit? Sapay na ibusin ti bayad tinateng ta. Parikot manayin. Kasanumat anaamuan na ti may papan iti day tabanang. Sigurado nga danang idaron kan kuana. No asino mat nga ta ti awanan bain anang idanon kan kuana. Saan ko na sinalubsod ta, makaungatan. Kasanuta pa'y itan lakay. Awanan ah, saan tan ama kamula. Ay, una yun ti kastoy abiyag. No saan ta kumanagaramid iti kalukwan, ang mga no saan ta ngagparparikot ita. Ang manyangay kat nelaw ang tamutan. Panagtalak ti kabsat ko, ti dinadaal ta, bakit? Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti panagtalak ti tao gapulaang iti kwarta. Laglagi pam at ti kwarta kat mabirukan. Ngam tinadadaal a panagtalak kat narigatan a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.